Kusihlwa ngolwehlana ku SABC 1 Mzansi fasho ubukela mangubingelela obheke nje umhlahlo kwesimo sezulu uma kanje njengoba khona nawe kusihlwa kanjalo futhi nakusasa uzozuqaphela ukuthi endaweni esikhona lapha entshonalanga yezwe ko Springboks amanje asifela lapha ku Cape Town ngogugu lethu lihle ngempela ezulu masingena maphakathi lapha ko Northwest fama njalo endaweni ezilapha eGauteng khama njalo sifela lapha ko Northern Cape limboze ngamafezulu amathuba ezivula kuye lapha u30% no 60% endaweni esimaphakathi amanje sifela lapha eMpumalanga yezwe zobusuqaphela kusasa mbukela udouble ufanayo ngani ngoba amathuba ezivula zoqhubeka benguye u30% no 60% 80% endaweni ezimaphakathi limboze ngamafuke masamanje sifika lapha entshonalanga yezwe zosuqaphela endaweni esiphakeme lapha entshonalanga koloni ko Cape Town nakhona namathuba ezivula akuye lapha ngempela u30% zobusuqaphela ke mbukela South African Weather Service baqinisekisa izimvula engikhuluma ngazo ngempela zamthana uduma ungaba yibo ubungozi endaweni ezimaphakathi kade zinamandla ngaye lapha no 80% futhi endaweni esikhona lapha ko Gauteng zobusuqaphela ke futhi nakusasa udouble ufanayo imvula zinamandla endaweni esikhona lapha emaphakathi eGauteng samanje sifika lapha eMpumalanga nkoloni zamsana uduma ungaba yibo ngempela ubungozi bosucela mbukela usizo siqaphele isimo senjalo salo izulu obheke nje mbukela wami omuhle ngimthanda ukuthi abanganjani amazinga akhoshisa kusihlwa kwaZulu Natal azobe phansi kwakhe lapha u15 sofika lapha ngempela kuye u20 sosuqaphele eGauteng ngaphansi kwakhe lapha no14 no16 libe lihleke nje makhona lapha koLiphalane ngaye lapha u20 kusihlwa kube u21 makhona lapha koMosina samanje sofika lapha koUphala Abholwa sosuqaphela ke mbukela khona lapha uPhukwana zobe nguye u16 obheke lapha koKomane umthatha koGqibeka mbukela amazinga akhoshisa phansi kwakhe lapha u15 sofika lapha ku18 eCape Town nguye u14 15 makhona kuvusila ngu8 makhona lapha koSutherland Springbok azobe nguye lapha u10 anguye futhi u10 makhona eCavenia abunguye lapha u14 makhona lapha ezindaweni ziko Alexander Bay kusasa mbukeli okhona lapha Uppington azobe nguye u27 kwaZulu Natal lezobe nguye lapha u30 sofika lapha ku31 endaweni esimaphakathi kanti koPietermaritzburg anguye u26 Gauteng azobe nguye lapha u18 lapha u20 eCape Town azobe ngu23 mina ngithikini nonke emakhaya Kosithela umusa.